بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله. The best speech, the top speech ongayilalela noma ongayifunda is the book of Allah. Inkulumo ka Allah, Quran, inkulumo Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad. And the best guidance, indlela eqondile ongayilalela engeke inhlanhlathise engeke ikhiphe endleleni, i-guidance ka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Subhanallah. Then uyaqhubeka uRasulullah sallallahu alayhi wasallam uthi pasopani mifakela, pasopani izinto ezintsha, muhdathat in this deen. Pasopani mifakela, pasopani izinto ezintsha abazoza nazo kule dini lezi, abazoziletha kule dini. Wa kullu muhdathatun bid'a, zonke izinto ezintsha eziyimifakela kule dini, they are innovations, ziyimifakela. Izinto ezintsha abazoziletha ziyimifakela. Wa kullu bid'atin dalala, zonke izinto ezintsha eziyimifakela abazoza nazo zizokukhipha endleleni, zizokulahlekisa, zizokunhlanhlathisa. Subhanallah. Wa kullu dalalatin finnar, zonke izinto ezintsha eziyimfakela ozozenza zikusa esihogweni. Umlomo ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam loyo. One sahabi wambuza ukuthi, o Rasulullah, ngibhala yonke into oyikhulumayo ngomlomo wakho, kodwa sometimes unokusho izinto ngoba umuntu ukwatile uthukuthele, ngenze njani, ngiqhubeke yini ngizibhale nalezo? Wathi qhubeka ubhale ngoba ayikho into ephuma kulomlomo wami engamanga. So my brother, my sister, I'm warning you. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam makathi mawenza ibhida uya esihogweni, wallahi uya esihogweni. And uthi falaysa minna, you are not among me, you are not among those people. Abanye ke bathi the mushaddada bathi you are not a Muslim, bathi uphumile ku-Islam. Kodwa the murji'a bathi no, awuphumanga ku-Islam, kodwa awuqualify for intercession yakhe, angeke akukhulumele. Umbuzo wami uthi mangabe eyokuxosha phambi kwesango le-paradise, aqede lapho aqalekise atshela uAllah ukuthi Allah ngathi angakudestroya, ucabanga ukuthi esihogweni uzophuma kanjani? Ucabanga ukuthi esihogweni uzophuma kanjani? Allah says in the Quran, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, angeke baze baphume esihogweni. Kusho Allah lokho. uRasulullah uthini? falaysa minna, angeke ngize ngikusize. You don't qualify, angeke ngize ngikusize. Wena ke obhizi nebhida, awuqala ulungise lapho uqala. Sengikutshelile amanye amabhida eniwenzayo emasjid on a daily basis. Awuqala ulungise lapho uqala. Uma ungakwenzi lokho, my brother, my sister, Allah says in the Quran, bekakhesa amaJuda ngomlomo kaMusa, ekhesa ama-Israel amalukuzana ama-Israelites ngomlomo ka-Isa alayhi salatu wasalam. Nina ama-Muslims uAllah unkhesa ngomlomo ka-Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mina ngikwenzile okwami kumele ngikwenze. Manifuna ukuqhubeka nokungihleba futhi kulungile, ayikho inkinga. Qhubekani futhi ningihlebe njengoba seniqalile ningihleba. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.